Nkosi yami ientwe 3 counting chickens siyathandaza bankunyana Nkosi. Oh Khondiyela. Mwele sitawuthini ke Nkosi yami. Bazalwane ngibona ke ngivuka ngemoya ke. Ngokuthi ke namhla sicela ejwala Ngobe ke ukuthi libuye libe la phambili kube ngilo ke enyanzaleyo ke lelivulela ke lisinika ke emavi. Anamhla ke. Ya. Ngobe ke kucala singaliniki chance ke asikhona ukwathi ke ukuthi umoya lengqwele ke uliphasise yini lijana leli ka. Hayi man. Wena mfomatana wena sesi wena. Wena yebo wena lokho. Usebenza yaphi? Bani mina? Angisebenzi. Hayi sisafe. Hayi ngamangale ke bangule sisafe. Nginga ukuthi angifuni ukuze ke umuntu angene la. Abamba amabhayibheli kethu. Abamba ke ama-iron team water netindvuku lesishaya ngathi usigugula. Ke asebenza lapha enzaweni yasespa. Yey double garage fridge. Double fridge ngafihla yonke icross ya Good Friday. Iphopha. Hallelujah. Amen. Hayi kungena phi Hayi man ngiyathi nibonile yini into engathani kabona. Vumani man hallelujah. Amen. Awuvake bathathe ke Ngobe. Izinke wona Ngobe uthini kani angasikuva msi ngiva ngivuze ngizini kanti mina kanti ngiva ngani ngiva ave ngathi so amen wena khoba kasufuseka man ukhale bayi fuse kanyonga man Valentine Ntombazana uhlelewe ipindoda I'm fine sihlabele sithini ke manje sine smartphone saka njalo sihlabele sithini sihlabela bangathi abantu tabelisa ithi ngoma tamagay bangathi sensonta imoto la site imoto anipizwa ya ikuphi imoto dayini imoto dadikhohla ka umngane imkhodi yakho lingahamba liyonyaka ebashane nonke futhi nidlala njani nikeli ubuyile umngane imkhodi yakho raso phakama uphakama wedede ligama lengozi lesine ame umosikana kwana ubuthenisi kwenzeka moto angikwazi nami mnethu asiphume sihambe batasala bakubona batakubona it goes to see uhamba yikubona it's in the soil here kusemhlabeni